De ganteng na pala. Mario ke, uri kenti kau kilo tolo. De biasano yang baru. Ang diiring. Bella kaya nih. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Biasa aja soalnya. Kamu kasih tahu ya, aku mau berpikir tolak-tolak itu nama hui. Oh. Gimana kamu lah? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Sudah Tuhan. A few moments later. Rugi kamu lega. Gosip zaman dunia ini semakin meranda. Umi janda 11 bulan 11 tahun 12 hari re. Ina murugi ngomi liga emara zaman ake 12 tahun pira bulan ngomi tiba temu akayo drama umi janu ngomi ina. Ya deh bang, umi janu deh. Dia warna huyen gana. Tahu cengka jido sa madarahin jana. Dak mi madarahin atit pahat siar. Ano bulan akay. Lenga, Auramin. Nampak ka sa gomi ni. Ina lenga Pak Facebook coja chat la bongomi de. Chat lo hari ni. Ngai bangahan lenga. Baun ni. Al makaim. Nanti kita keram balik ngai. Lai patu jep nami makan utu jangan ni pijaman makan manggil lenga. Lenga lenga chat mo lenga kan ni hore laweli. Dimair lenga. Jalan kan lenga. Umi janu. Jadi tak ada MS tahu ke bulan. Iyo na pati lang ko bisan to umi janu. Dede ka ta akin. Coba apa nih? Ala iyo gosip kali umi tak ada ndakan ni. Iyo aja sih aja kita kami juga pun hui pun itu. Ang sa usun to ita do hode. Mado jane ke pon ipijar ita do honu am do kesende. Pero tuh macam orang magor ko buang haka. Ipijar nga mambo tambe cha ita kaya lebih perlu jupu tambe cha bo gosip ma paling dasar. Cara nung to tanto nung hode. Aku kata gosip bukan mau durhaka. Melenga to kete gosip ba ken cha audio kete gosip. Alay. Au si gosip nga ita de umi jano ma 11 janda ang cha. Indakes umi janur edam no aka. Lahui gad no umi gaji jagdo. Pati ba gaji do no anan ore sakit. Detiyo talaga sama may sakit ko no ore ka bati. Nah, Ipijar re po be ita umi jana. lagi na pare ko si anak kasih dekut. Seminggu kami nururates umi de aji. Dicoba pun ya urusan hitam tuh. Jadi urusan sih, gak perlu anak muda dake urusan ikut campur urusan tetua nih. De iyo lanjut per gosip meden. Per aum per umi jana. De rojok no ada palasia. Ini ek topan aku topan no ngemo. Ada tolong na. Ngomong beki umi janu tingana. Lu fit benar dem janu. A few moments later. Wakin dai. Janda banyak emas janda ngatengom tidak tempolom. Aku nutuh kena gomi si gomi dua haji bar umi. Allah gomi tak dan haji cuma pergi ke Mekah. Gomi akan Mekah dong ke Mekah teh. Tino min gomi itu. Gomi ngawasan. Ya umi akasih. Pahu minta lebih tolong. Nah, yan na ang gomite. Ako urusan mo. Pahong gomite mo laki jargeder. Maligasan ini akan janda akan suka juga nak janda kak. Satu daun janda kak. Tak foto. Mer, tabe. Tak kena foto lunggon tak. Jo. Kamera IG to kamera biasa. Dia sa kamera ni burak pa na hoy di. Kasi ilo na pena. Oh, ke IG kami loko. Ke selem kami. Jo, sen. Dapat. Jo, sen. Baik. 3, 2, 1. Debon na lang ang tadak di akil nga ka. Ito to ba ito? Tolong sa. Kamera. Nanda. Yang foto tolong dah ya dari punya. Dari mulai tak begling dah. Dari foto tolong. Oh,
macam. Damay na haro lawan dito sa batu mo. Mayra. Kasal. Ben, foto ginday ge. Aduh, foto batu no. Benar aja. Action kebunnya ya gaya ini terus sekali. 1, 2, 3 mulai. Ganti gaya. Punya li. Saling daknya deh. Ah iya. Hanu. Sirsel aja. Cici. Cara ini 1, 2, 3. Ya. Foto beli. Ganti. Oke. Cara foto pakai gini. Aja nih oke. Set. Wow. Bunyi gagal dah. Gagal. Nam tuan. Oke nih. Ada gagal sekali balik. Jujur. Action. Ini lofe sekali. 3, 2, 1. Bawa ulang gaga poda dam nih. Tikal ala lain kon salat India. Itu cari. Akhirnya gaga foto lain. Iya. Ale de ipi sakit arake. Ini cok gini. Bece akeke. Fares na et. Ni jago sino ipi jago bali nuntu. Nah, susah nuntu nefa na hoke. Susah tirahe ke nuntu nefa. Nah. Fares si orang dake. Nah, cok dijaga jik na hoke. Kebancap tuh, nah biasa kita ke. Dalam benar. Meru. Ada. Lalu doang. Lah ke Umi. Aku Umi ngawasa gede butuh meme mereka. Iya kan. Udah teman dindai yo ngawasa. Ngawasa anu ya guys. Kalau hak kau pun. Woi Umi Arabe. Aus penting sok di tedam kengalam iramis madam na huya na ke. Wah, sawa ita wali asan ni matoro. Masuk din tiri deh. Tena bangga Fares pucak ke ina Umi tengah Fares Umi. Daun di kendeten fare na hukum dahode na hormaki gudare. Ajan pawala sa Umi autuari tar krus jemaah amri tar. Mamarumi di bumi pa wali asan so. Yui mata pare mo. Teme. Sana mo. Dai kulampra. Aksi Fares ngakti tolong me kulampra. Na enuntu lo tolo fare ko tiput mo terapitin. Asal balik Si rompajar tinggi umi akhir berjalan. fare akes di bapak wontom na ho. Si rompajar tinggi umi. Fare lale ake. Nah, pea ito non akasi. Pahum na kurcaci akape ako. Nih, kung na ada kasi bakandakan pa rin ako. Nah, pea rin ito akasi. Hai umi. Aurawi umi. Cahaja umi doho aja kan caha biasa do miskin aku berpiti pada mandi buat kejuaraan Wala may hingap ako ete valide. Nah, nanda ako jenis kena kai. apa umi nanya kamu bertanya-tanya wow Mau ambil je mai hui ingam ita miskin edes umi. Nanda jat ambehe. Aku main koi tembeng ko milo. Urusan anak gaul, metode gaul ite. Dia bukan ni merong cipal. Nah, tenas sukondaya ko. Kalau ngabdaw ete. suka ni umi usah daw ni aku usah Aku kumami mahianam. Teta mo mo ito sarang sarang Tato kebajut sakit botol. sakit na ede umi Sakit yang apa apa ini? sakit akero dan hui kan goto je pun embedo. umi huim sembah dengan goriak aja na nuntu Oh my god, paju. kecawa penurusak no nih Jadi bercanda mana janda. iya nih Siapa tuh man terbaru umi? Ipi ni. Tio kami macam sipai dah ni kita. Goni ngau kimi ku inap na. Telepon teknik nga pare ita Sorry. sa pare po sakil farem cirom pajak gihinde umi. umi ko ni main aki aja isam saatnya apalagi hui ingam sorry nggak terbiasa kita hui karena kita tuh banyak uang kayak kamu gaji orang juga punya najis
Ada iyo juga. Jadi aku bagus sih. Astagfirullahaladzim. Tapi lo gak akes rugi. Susah aja cari. Oleh dengar wara jado may haba-haba gosip ini mas kuat sa gosip apalagi gosip na paling dasyat lede. Eden paniramin gomis kada egosin. Alay aja na nuto ko rin ako kung gomi din na kada gosip apalagi na ho soaling walang gomi ke. Ala ka umi. Mata ko umi. Umi. Ina umi lampa da gede-gede ipijat pasole ole lampa itali. Ipije pasora oleh umi eder ang penailu. Lalu aku akan baruan gosip. Oy umi nya najap anda de lalu pasole ole lampa itali. Daripada asam gosip kan urusan tua. Ini terlalu lama barang. Mula tak ada kita ada umi. Semakin lang. Dengar nga gosip. Ingat tara. Aja na sosohan no. Kada em gosip sa nanay. Susuokan kami ingat tara. Kada gosip o chik pa humiri moram soleha rin kay may de. Ada umi. Naik umi. Ay nay ka sa sa pinsrain mo pergamban mo asa Naik mana jatuh serai madam sa kumakan oke. Ola diraim edam na humit edam sa tay na. Lang ko mis na nay. Dai aja nih lalu umi. Aja na bare asay. Wah, cha umi kita gosip kan. Di chirom pali pa gomi. Na ayir taw ba gomi de. Mai fifi na tuh kode gosip ele ko. Ati caw no aja. Mama. Ay aja so polos gomi re. Kode em gosip au manhaw de chirom pali pa gomi. Ke na ayir taw ba gomi. Taw ba sira sama jik kami. Aja taw ba kisa. Was ngori gosip. Gomi, 60 tabat is kede em gosip ini jan. Kedet me nang kalong na tabat bersama pun hawake. Meta pa pahumenake. Dan tahu sama ditobat. Kalau muis para gosip ini jangan sekali-kali bertobat. Nanti kita akan dapat dosa lagi.